Tidak ada Tommy pembeli, tidak ada Tommy mama. Terus di mana juga Kak Nadine? Kak Nadine, di mana Ki? Agak si Jenol dirangaro ya, Cak. Kenapa, Dek? Ku anu dulu ini barang. Apa Cak? Selalu mau panggil-panggil dah. Saja itu tenggorok kamu. Setiap hari mau panggil terus. Kenapa marah-marah terus Ki? Nggak tidak aja ku panggil Ki saja. Bukannya juga tenggorokan kayak jalan. Bilang saja, apa panggil Kang? Langsung intinya. Apakah? Tidak, muka aja bertanya. Sedang menelpon mama. Menelpon untuk apa Kak? Sudah cukup tadi menelpon. Untuk hakikatnya Nin, karena mau belanja orang. Iya, sudah semua Mi. Belanjanya juga sudah semua Mi. Kalau saya itu Ruski, tenang saja. Alhamdulillah, kalau sudah lengkap semua Mi barang. Karena netelpon Kak juga kemarin mama, nesuruh kalau kapi barang di sini. Oke Mi Pale, sama-sama Miki pergi. Tapi ada juga pembeli bensinmu. Kalau ndak ada mak dorong gitu. Tenang kamu goyang, aku bensin semua, campur dorong. Ayo Mi Pale, gaskan. Nanda ada pula ini bensinnya. Agak aja. Begini nih, kalau punya adik baru otaknya didengkul na simpang. Dorong Mi. Jolo dagangnya di nanya, bantu ka jolo mani. Bantu hitung dulu berapa. Kak, mudah-mudahan na berisi semua. Kemali sama ni matundang amon ni ya. Amat bapak tu malah pas solo. Sagan ni. Man, itu pasan tuh belum datang, tadi kasih di menunggu. Tega roda Pak Sandro. Siapa tak cari? Mas Sandro Mak. Oh, tunggu Mina, tidak lama Mi datang karena sudah Mina bilang mau datang. Sabar-sabar Mi we. Hawe. Mak, capek masih di menunggu. Tadi kisah di menunggu, dari Pak Sandro. Sandro agar roda Pak Beleng. Sabar we nak. Ya koe ma peri-peri jaki mani Sandro. Tapi apa aja sih Sandro deh situ na bahaya na jadi mata di hakikaki. Aga na ko din na jadi ke di hakika. Na loto ni di tala undangan na si bala si lota. Ya koe mana mi mata Sandro di palece ni bawang. Mak, Pan, jika orang undang, kalau sedikit di orang undang, oh sedikit tonji apa? Nama kabel sepeda listrik. Awe. Macam toko sedewa iko. Yolo pa manawa-nawa na fungalatala. Tega, iya nga pasandre kailan fungalatala. Makada, buatan na po, dumegalisan ng paloku. Apa ko tasi sa bumira na nataraw tayo ang palomo. Sagan naman la motara, sabada motara. Manlagaba na bawan na talil sa kiditsala. Mama, kalau banyak memang ini pas solo aku balik kamar ke sepeda motor na, mau ke persekolah. Diwa to, manahata na ye. De pagaga pa solo, di aga palo, di delingo sa pwede motoro. Jolo pa ay mafatang ito eh. So kalau pulo yung sari-sari, na pa mafatang eh, lo amin mo si. Lapar. Lupu ka pa, diapakan riyan na. Yan, Andre bawang. Ay, kasi na. Iyalah. Demetongi ke keluarga. Baik sengaja runtuh ko. Dek. Opal lepo ko. Anye deh.
Makasli ni ko yung janji ka eh. Ubalu baba ju ko ito na lo eh. Ubalu pero ni. Andre basi pan ni. Ini kan ni diapakan rian ni. Tuh pa. Tuh na mino, tuh na teme. Dicampur ni. Tinggal teme. Tanya ka dulu na, jangan pacar puri ko. Siapa doro belimu? Sumbangan puang. Oh puang Haji, sumbangata dulu telung ngesunden ku andre kondrok si sumbangan. Tolong ki. Warung basi. Aku tuh sumbangan. Iya lagi na dia age. Sedangkan bujuku balu. Lo to napu jo wili dan jadi. Ini ko ini stasi ero do. Naklo kalo ye. Sumbangan. Ceni hati ni kasi aga. Pepe hati sembarang ini bawang asal engka. Mau tengah kak, mungkin reku. Kosong dulu. Tengah ki. Ayo sih mapele pale. Na cece tumbi agama ada apa ketudu? Masalah ni lupa mu. Lu kok siapa aja mang? Pada mau tu kia ke PKP wajuku ye. Mana gini? Sege apa? Aku masa kamu lupa bawang. Nama bicu kae. Ay di awa. Tagatu-gatu nge. Dua lupo. Gua top telo na. Mapedudu to pa. Aja tak apa yang pela. Pak ikut pak pela ko. Yang berdosa ko tu. Masa pak imang. Pak Sandro ga? Pak Ustaz ga? Arme, muanre. Tak cede ta. Nah salah-salah muti sih rumah pada daging. Daging motor daging putih. Kamu lupu ko. Aku muanre. Nandre tak bawang Nandre mo wari na ya di wandre pakro. Kondropi. Nas anu solo pereng iku nandre tak mandre. Tawe mandre mana kondro daging. Manu. Ingat tuh lo pereko nandre. Eko udah melo. Itu na lo ya deh. Lemah apa? Itu sih tak bagian nandre ku. Sege nukur pada ke. You play, arena play cede. Pak daripada melupu ka, mati ka, terpaksa ya. Pilu cede numu. Mungkin Mawi, gini ko andre. Pai melupu lada kaya. Nin ko andre talung ngaso. Kendim itu nana cinci pelo gitu. Tengge, 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 tengge. Semasuk pasan rodo. Ya sesuruh pelapa Dewi. Itu masih dua kita. Dewi terlalengi. Aduh. Ini gue lagi. Tas lebahan sama taruh tuh. Mati nggak tinggi lekele-lekele. Ya tengge. Mau ina suka sekali ku dong. Nure. Di sebelah tante Dewi kue. Harus cantik. Tengge, tengge. Kurodong, kurodong, kurodong. Tolong, kamu kan Aji. Tolong, kamu kan Aji. Kasama na rato gora melo tolong. Ni garo. Mari kasih tahu dero. Tegi mo na rato kasih ro melo tolong. Tegi ro. Kasih na, tegi magi ro. Tolong.
Bagi nanay, bagi. Mago, sadar ko. Tawari. Matalapa ka kasi, pandi ba? Ay, totoo na. Talapa siya. Pandi ba? Wala pa ko rasiri pawasa si jamba ko tado tadi ka darat na tao eh. Hindi mo to nasa jamba nga. Iko pala papigaw ko to. Tata di kampuan mo tao darat na tao eh. Makanele ko tawamu. Dewi jamba. Huwag ka sa paula pa, Dewi. Kapag nanan nagmatingi-tingi, sa tao ka na jiro. Taplan niyo, lawat ka. Oh, iya pala mo sapa. Magi na de mapo denre, mapo dito no taro. Magani ko mapaganiro. Wasa ko na kanalasa, jadi makakalasa garo kanina na ano ka ba punta na kan eh. Yung lapasisa ko. Terima kasih boleh tante. Papalapa apa sadar ka eh. Sendede itu lepa ka. Hinali ka mundur ka cendego kue. Oh, iya ako ya pala mo sapa. Talona pala ako de pa. Iya runto na. Ito pala ito jokan mo to. Ye, hindi pala. Tingon tayo pala ata. Mawe na kaya mo ren. Na ya iko buta ko ya de. Wala risala ki. Wala risala ki. Teka yola. Ya pa ren ko kaya ya makita kay pa de. Tambah sekali.